Heyo Proski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Uyu munsi nkuzaniye top 10 nkuko nabibamenyereje kuri Truth TV Rwanda. Ibyo ngibyo mumaze kubimenyera yuko Truth TV Rwanda ariyo channel usanga ama top 10 agiye atandukanye, kandi by'umwihariko tukaba twakoze ubusesenguzi, twasomye ibinyamakuru bigiye bitandukanye kugira ngo tubakorere zino top 10 kandi tuzikorana ubuhanga. Amakuru yibarurisha mibare rero reka za twereke ibihugu 10 bifite amadeni ahanitse cyangwa amadeni menshi ku mugabane wa Afrika. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi niba ushaka kumenya amakuru yizewe ujye ureba zino video zacu zose uzirangize, nibiba byiza usige n'igitekerezo cy'inkuru cyangwa se top 10 twazagutegurira ubutaha. Uyu munsi rero top 10 yacu ni y'ibihugu nyine nkuko nabikubwiye bifite amadeni menshi muri IMF, ni banki y'isi. So ahangaha rero turahera ku mwanya wa 10 tugende tumanuka nkuko nabibamenyereje. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Ku mwanya wa 10 turasanga Tunisia. Tunisia ni igihugu kimwe mu biteye imbere kandi giherereye mu bihugu by'Abarabu mu majyaruguru ya Afrika. Iki gihugu kiza ku mwanya wa 10 w'ibihugu bifite amadeni menshi kubera yuko gifite ideni rya miliyaridi 1,259 z'amadolari. Urumva ko ari amafaranga menshi, ariko ano mafaranga iyo ubajije bino bihugu cyangwa se mu busobanuro bw'ibi bihugu bakubwira ko bayashora mu bikorwa remezo, kubaka imihanda, kubaka amashuri n'ibindi bikorwa byinshi cyane. Ku mwanya wa 9 rero ntagutindiye w'ibihugu bifite amadeni menshi cyane haza Democratic Republic of Congo. Ku mwanya wa 9 rero haza Congo, iki gihugu cy'abaturanyi, na miliyaridi 1,294 z'amadolari ya Amerika. Urumva rero Congo ku mwanya wa 9 kitorohewe n'amadeni ifite. Urumva ideni rya miliyaridi 1,294 z'amadolari riba ari ideni irihanitse. Ku mwanya wa 8 w'ibihugu bifite amadeni menshi haza igihugu cya Maroc. Maroc igihugu kimwe mu biherereye mu bihugu by'Abarabu. Iki gihugu kandi kikaba gifite amadeni angana na miliyaridi 1,499. Maroc rero urumva kiza ku mwanya wa 8 n'ideni ryayo ringana na miliyaridi 1,499. Dukomeje rero top 10 yacu y'ibihugu bifite amadeni menshi muri banki y'isi IMF. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Ghana. Ghana ni kimwe mu bihugu bikomeye hano muri Afrika, giherereye mu burengerazuba bwa Afrika. Iki gihugu kandi kikaba gifite n'ibikorwa remezo bihanitse cyane, ariko iki gihugu kiza ku mwanya wa 7 nyine nkuko nabikubwiye n'ideni ringana na miliyaridi 1,644 z'amadolari ya Amerika. Urumva rero Ghana ku mwanya wa 7 nayo kwitorohewe n'amadeni ya IMF. Ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu cya Nigeria. Nigeria igihugu gikize cyane, igihugu giteye imbere kiri mu burengerazuba bwa Afrika. Iki gihugu gifite amadeni angana na miliyaridi 1,840 z'amadolari ya Amerika. Nigeria ku mwanya wa 6 rero urumva kitorohewe n'amadeni Nigeria ifitiye banki y'isi ndetse n'ibindi bihugu. Bimaze kurambira n'abaturage, ifaranga rya Nigeria rigenda rinata agaciro, bavuga ko no mu gihugu cya Nigeria habamo uruswa iri ku rwego rwo hejuru. Dukomeje top 10 yacu rero, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Ese abarundi barazamo, abagande barazamo? Wowe komeza wumve kino kiganiro uze kumva n'ibihugu biza mu myanya ya mbere. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Kenya. Iki gihugu cya Kenya ni igihugu cy'abaturanyi kiri muri East Africa Community, gihetse ideni rya miliyaridi 2,58 z'amadolari ya Amerika. Miliyaridi 2,58 ni amafaranga menshi cyane. Ibi ngibi byatumye n'abanyakenya bagiye kwigaragambya muri iyi minsi, bari mu myigaragambyo ikomeye cyane. Barashaka gukuraho Ruto kubera yuko Ruto yanze gusinya itegeko ryari ryavuye muri parliament kugira ngo bongeze imisoro. Abaturage barigaragambya barabyanga cyane. Ahangaha Ruto rero yagusinya iryo tegeko, ariko abanyakenya baramubwiye ati Ruto ni iryo deni n'ayo madeni government uyoboye yafashe ntabwo turi bugukundire, va ku butegetsi. Ku mwanya wa 5 rero tuhasanze Kenya na miliyaridi 2,58 z'amadolari.
Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu cya Cote d'Ivoire. Igihugu cya Cote d'Ivoire kiri mu burengerazuba bwa Afurika. Iki gihugu gifite ideni ringana na miliyaride 2 na miliyoni 117 z'amadolari y'Amerika. Cote d'Ivoire rero ni kimwe mu bihugu nabyo biteye imbere hano ku mugabane wa Afurika, ariko urumva ideni rya miliyaride 2 na miliyoni 117 z'amanyamerika ntago ari ideni rito cyane, ni ideni rwose bagomba gufata imyaka myinshi baryishyura, bakora iyo bwabaga kugira ngo banki y'isi itazagira uburyo bashyira kuri blacklist b'abantu bahabwa amadeni. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Iyi ni top 10 y'ibihugu byafashe amadeni menshi muri banki y'isi IMF. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cya KwaZulu Natal, South Africa. South Africa ifite amadeni angana na miliyaride 2 na miliyoni 669. Urumva kino gihugu rero giherereye mu majyepfo ya Afurika, urumva ko kitorohewe n'amadeni. Ku mwanya wa gatatu rwose gifite ideni rya miliyaride 2 na miliyoni 669. Urumva rero South Africa ntago yorohewe n'aya madeni, iza ku mwanya wa gatatu. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi, ntukajye ucikanwa n'aya top 10 B1 Promoter mba naguteguriye kuri Truth TV Rwanda, kubera yuko abakubiyemo ubumenyi bwinshi cyane ndetse n'amakuru afatika, kubera yuko tuba twasomye mbuga nyinshi cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Angola na miliyaridi 3 na miliyoni 153. Angola rero ni kimwe mu bihugu bikungahaye kuri peteroli, ariko Angola ntago bibuza kujya gufata amadeni muri banki y'isi. By'umwihariko rero urumva ko Angola iza ku mwanya wa kabiri n'iyo mitungo kamere ihetse, ariko bitagize icyo biyimariye kuko irasimbuka muri banki y'isi igafata y'ideni, iza ku mwanya wa kabiri w'ibihugu bifite amadeni menshi muri banki y'isi, kubera yuko nabikubwiye ngo ni miliyaride 3 na miliyoni 153 z'amadolari y'Amerika bafitiye banki y'isi. Ku mwanya wa mbere rero ntagutindiye, ariko nkwibutse ngo ukore subscribe tujye tubana muri ibi biganiro gatanu kuri gatanu. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Farawo, igihugu cya Egiputa. Egypt iza ku mwanya wa mbere w'ibihugu bifite amadeni menshi hano muri Afurika, ideni ringana na miliyaridi 11 na miliyoni 968 y'Amerika. Urumva rero ni amafaranga menshi cyane abanya-Egiputa bagujije, ariko by'umwihariko bakavuga ati tuzagenda tuyishyura gake gake, kuko iri deni rya miliyaridi 11 na miliyoni 968 iri ntago ari ideni bapfa kwikura imbere gutyo byoroheje. Egypt rero ku mwanya wa mbere iza iyoboye ibindi bihugu byo muri Afurika byafashe amadeni menshi muri banki y'isi IMF. Ariko ibi bihugu mu busobanuro bitanga ku inguzanyo yarageze ahangaha baravuga ati twatse inguzanyo nyuma ya Covid byo kugira ngo tuzamure ubukungu bwabo bw'abikorera ndetse n'ubw'abaturage bacu muri rusange. Izo nizo mpamvu ibihugu byinshi bihuriraho. So urumva rero by'umwihariko hari ibihugu bitajemo ahangaha, ariko no kugira ngo uhabwe ideni ringana gutya hari ikindi cyizere banki y'isi ibigufitiye. So mwakoze cyane. Iyi ni Truth TV Rwanda. Kora subscribe, ibyegeranyo top 10 nk'aya ngaya abateguye neza, abateguranwa ubuhanga n'ubushishozi. Twe Truth TV Rwanda, nge nkaba B1 Promoter.